أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu, Wakomori mjihundao masiwani, Wakomori mjihundao bonzemwe Komor, bali Wakomori kao mjihundao haini bahanu kao mjihundao harmu arudhi ya dunia. Rehema na amani na zimwendeleni haini bahanu mjihundao renge miadi kazele razino ngarjo ujari njemba bibanu rione sembabi izarifuchia wonge tione sabo kana amina madda ndaru banu leo madda ya hadani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madda ya hadani des élections za madepite zijao dorongo mbabe politique leo ardiri wonese mbabe madda ya bili do bahanu Junaidi ya jihundrao habaha Junaidi ngenda ya doka directeur wa Sonelec ardu jarim tarajamu mbabe banu madda ya raru comme d'habitude de haferi ya uzuri wa dini kaonge jihundrao mahakama wakatereza mbao banu na zinji za refuchia za husedu dossier yenu ngardu jar zitekeleze banu hapo ngei zo dezari behabanu leo Mwenyezi Mungu ajailie kwa bahanu mjihundrao ngani haruma rehema na amani na usalama wa ndo tipia mwanjia banu na nyimjo hunre bahati mridu nge ke video hisa sartimizi wonywe nji haku nana nyimjo hunre bahati mridunge harumwe siti ya habari za Komori ikao warenge yanzima ya tujaze video za hatu wazitie harumwe siti hao abonge hanzartike wale wa Komori hanyonti pia mwanjia banu na nyimjo kaunjia amalizo nazitekeleza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Izo na kanzani wane semba banu deze voti zijao usiku leo wana banu ngabo eleksio zijao za madepite namna ze voti zinu zilio ngiyo wajibu ngiyo hama de namna ze voti zahe presidentieli ni maguvernori za kaya ngabo wakauzanza ngabo wazukauzanza iyo nde namna sharkanza jerto inya sahabanu za usuze voti zinu zijao ya mwando kanza to inya sahabanu kana wanuma leader wandu wa politiki wa wanzao ze voti zinu yo haki ya hao haini mdu ngene yankilahe nubahanu ya fikiri huu nene yankili helem na ifikiri huu osi ngabo wanu watuta hao ze voti yabo haini mdu ngene hikima yahe ne yankili yahe abo ngere kanza jerto inyaswa habanu rone sika ze voti zinu zijao zinu ngizo hamade ze voti za vira ngabo wanzao ngabo watu hanza shaizo na kanza rambe liwondwa ile wendo na relewane ukana banuze janibu za siasa zonti pia kazi japaro kansi wakubaliana kwa mwendao mondo mzima na relewanenro sha ngabo wandu ambao maopoza wa rejimu ya azali shema opoza wa rejimu ya azali kwa jafanya kontra kabati yafanya kontra daena mwananya kangare na ujao haungari wasuli wanu ngardodi rede jao shauto tanganyiha waka woi opoza na yode mana yendo embwana yinu ito wasuli nabuka haini mndu ngena lekanga lahe abonge hizo rakanza rajerto eba nyaswaha za wandu wa siasa wakaze votitizo za ema depite ngazijao rone se ukana KTG saleo kamdu ja usfa madibana hao mdu ja baruani uamba kwa na kwa tutaha voti mfano
yabo watirendeo wananyao wajuhenda haruma zavoti kawala matretre parce que banu fama di bwana kaja paro kansi daina Mwinyi Baraka hau daina Mzimba mfano wafanya pact parce que banu mrwamba hatrai ye mo traitre lilu kalima zero hau kama mru traitre waimru ikao mwaelewa na mfanye mbwana ya mwende haruma rongo nzima ya rate hau ya trahi ya jombo kana wei traitre shwandu wanu kwa japaro fanya mikonti wazima wa ukubaliana sidi waze ukana waka voti juzi janvier shaze voti hizo waka wandu ambao front commun no election na pro election zende zitanganya Mzimba zitanganya makandida wengi waenda haruma za election shabu waenda haruma za election yaboze election zihisa shakoja fanya mtwala ya ukaehe ekaze election zibiri namna kadanga rjohenda mwendo ndau wani kwa japaro zamba yabo leo keitujisa leo mbuja usfama di bwana yajia kenti yambe Mwinyi Baraka ye traitre mfano hakatika Mwinyi Baraka kajafanya pact daina Mwinyi usfama di bwana kamwenda omondo mzima woma opoza wa waili shaini mdunge na lekanga lahe parce que banu kalima ya traitre mru wandu warwaliana fikira wandu wakubaliana uenda Mzima enda ya trahi ya juu kazi wale zina la traitre sha Mwinyi Baraka ngena parti ngenya shekundi shahe hakadai na usfama di bwana wakati hiyo usfama di bwana hata hawe wa gouverneur ni Mwinyi shaba haijangwa wa opoza wa ili wazali sha kwa ti parti nzima kwa tina fikra nzima yaboke na ujisa leo inu mduja usfama di bwana ya jambe Mwinyi Baraka ye traitre bahari hende haruma voti ya ankili yahe ni strategy yahe ya iona wakana ngiyo mafaka ya ushinda azali bekanga bo hende haruma voti yabona buliwa yende yabona tutovumbwa Mwinyi Baraka basi bien sûr yabonga mvumbo ho wandu pia njamba Mwinyi Baraka nguta ho voti zinu shanga unumfano nitoa ho ije habasa Mbose Mzimba hafanya conference jana haonesa mbabi timdungu ndro mradinga mrongo vanu mikala wa uzamba mimi timdwa Mzimba njaparo kamdwa Mzimba njaparo kamzimba mitimdwa siasa nzima na Mzimba wandu wa dembeni ngwa juao mitihana mdwa siasa wa hangu yemi umstehi na yema stehi ya umuhimu mi umstehi si ustehilana abongezo na kanzaru wonese banu kale wandu wajamba kana kwa tutaha voti yabo kwa tina droit wanu watahoze voti wambe wala wanafiki hawala matretre no banu itabu ilio harumenti ya hatu ya usema autorite wanu dabukana wowu ani woto tanganyiha wakati walondongo shawot okwado panga nanga mfikiri kayo ambo sende yatongesa wanu makandida wala wakaru maze voti zavira juzi wandisonana ti ukasibabu voti kwa jaza ambaru me declaration yao shamonzo nuonese wana kanzani waswili wa Komori harumesi tiasweze voti zijauzini haini mbunge ahaku yafanye hizo yankilia yaone masula shau famadi bwana ze Metre Mahamudu ze Baruani ze Mamadu no wandu pia wambao kwa tutaha voti kwa tina droit wa atake wandu parce que kwa jafanya contrat daona wandu wataha voti leo inu kwa jafanya mkataba daona wandu wanu ya ukana ngarjuhenda mwendo mzima jeke watrahi Mamadu kajaparo kansida ina Mwinyi wakubaliana mwendo mzima haini mndu mtota haido utende iyo dia tsongesa wandu wanu watu waswili yabo kaleo Mwinyi Baraka hangu harumea akili yahe haufahami haumzimba bien sûr wandu wao pia wafanye akili yao ukana akili yao do kawende haruma voti yabo iyo dia akili yao shabu ketu lazimu Mwinyi Baraka ya transformewa yambilwa yeye mnafiki ne haele wana rongo hindi daina usfama dibana waende mwendo mzima halafu hajafanya unafiki wa hadisi hindi hazitoa JKM mnafiki parce que ye kalima ya traitre mnafiki sikarla wa uyamba ambose wangu kwa tujue fasire hayo je pense mjo samihi sha
irkanza jirto wenya so habanu rionese kana ngabo voti zijao za madepite ze voti za madepite zijao zinu haini mndu ngehuria yaone afanye zo yaone masula paske haini mndu ngene aklia he mama duka japaro kansi daina mwenye baraka hauwandu wa mwenye baraka wakubaliana mwendo mzima je ikele o mwenye baraka hatra notodo zirejeza mama duka jakansi daina usfamadi bwana na mwinyi na mzimba na Abdusoifu na Kiki na Buruhani wakubaliana mwendo mzima wakamzima bala ya jaya contrario zila wahamba waja wakubaliana kavala wanuma tretre shahaini mndu zembio zahe pia de zahe binafsi wandu wao pia mikala wao zamba ukaleo mamadu yenge haparwa ni azali hende ankilo ministre de finance wandu wa mamadu watojo kubali ukana bala mamadu yemana yaparwa ni azali vala walangodo ya msove harumwe finance ba azali halembezi wa ne bank mondial yode heli wandu wa mamadu watojo hamba kwa jajomba mamadu tretre hau hatrahi wajomba bala wala technicien wa finance haparwa sheka munyi baraka haparwa ni azali wanungo jomba bala hatrahi eka fahami haparwa ni azali bala hatrahi sheka mdu jama madu habaha haparwa ni azali wende wa hadisi nzorenge ministre de finance hakubaliana wala technicien hajaya surveillanti hajaya surveille daula shabala iti traitre ukurelewa ni kabanu kalima ya traitre ye kalima ya mndu wa trahizo wao wandu wafanya kungumanyo waelewana fikra nzima alafu fikira ila mzima harumo wandu wala watanganyiha haja hai contrarie wandu wana droit wambe woi traitre woi mnafiki woi jao woi ani woi artrahi sho wandu wanu pia wa siasa wonti pia wa kumura maopoza wanu wonti kwa japaro kanti wafanya pakti ya mwendo mzima jeke ngabo watrahi na watu trahi anu hata juzi ya heze voti zila enge wala wandu wakahurwaliana kwa jajori na wakema kandida watanu maopoza kontrowazali yonde dalili shahata wanu wakautahaze voti wende shahaini mru haka wende hezahe haini mru hakawenda hemna hele kangala hahe haini mru hakawenda he fikra ya hahe haini mru hakawenda he fikra ya he parti ya hahe mfano yabo hata wanu wamba kwa tutahaze voti kwa jatanganyi hawazima wamba kwa tutaha voti haini mru hakawenda he fikra ya he kaka tutaha voti wajihundu wakamna ikungu manyu yonde namna shaka vati mikonti ya fanyishiha ya uone saukana wandu wanu retende haruma voti halafu bahe wanu wajawamba na rende no ye fronkome ikabo rangu hale sha inu fronkome ya ushi ya ndrabo parce que ye fronkome inu ya ndrabo ya ushi parce que wandu wakabo arume fronkome yo haini mndu mtota hende ya tende lewo inu ija wafanya voti za presidentielle zende nro zende nai sa zende shao wandu wakabo makandida watano kontro azali waja wafanya globu ya hao yabo yangwa ani wafanya mna kipua hao yabo hata haba hangwa endeleo shao wandu wao kwa jafanya mikonti rangubala wandu ataje hondelelo ya maopoza walio harumenti ya hatu kwa japaro fanya mikataba wakubaliana mwendo mzima au haba riona o ye makandida watano wala uandisaye system hiyo amfikiri kana ngabo wandu hata watu ushahidi kana ngabo wandu walo paranta wa embrace ide hawo do to ide je sais pas wanzao wafanyi he globe nzima na bo muono kabo wandu watanganyi hatena wamba ngwanzo watanganyi he wazima haridi wandi sovurana haske ngabo wandu waelewa ukana eka wandu watanganyi ha wazima wende mwendo mzima siasa ya hentinu yanti ya kumura ema opoza wanu watanganyi ha wazima kontro azali ngabo wandu watojo paro renga mrongo haruma bunjilio waungaru wajua ngabo wandu watojo paro renga mirongo haruma bunjilio kwa na ukana plasi alafu wao haba ngwa una plasi wao zembio zao wadanganye ye mikonti
ijo kauta haifanyishihe alaikum salam ijo kauta haifanyishihe itanganye wandu noili wakanemba ushefu inu tambu inde tambu ilo harumenti hatu haini mndu kutotaha ndami haini ya biho wa haini kutuamba umwema abongeri kahanzari tonya swa habanu ya heze voti zijao ukana wajojitole ya wamengu wandu haruma voti wa utima tretre wao de yankili hao ngeirema uhena mna hiyo lewo yunu ekafahami hamba ngwendo kandida au ngubeho wandu au ngusutene yawe yankili yahe ngeirema uhena mna hiyo lewo yunu eka mzimba hamba ngondo kandida yabo yede yankili yahe ne parti ya hahe paske wanu kabajafanywa mikonti au wazima kana ngarenda au mwendo mzima ekale we makandida wanu wamba kwa tuenda vote haruma vote hau mama du wamba kwa tuenda haruma vote abo woti matretre haini mndu ngene hikma yahe ne yankili yahe eke makandida wanu haini ajawa kubaliana asisi ngarendao mfano sha yabo yode yankili ya hao haini mndu ngene yankili yahe ngurumio kontro azali shakabati wa parukanti wazima wakubaliana mwendo mzima ataritidi waze juzi bana makandida wala wa kolektifu ya makandida wala watanu waparao wa unjilano wandu pia wafanya reunio ya utanganyiha wake wazima noi ngabo wandu wabude watia mharbati paske waelewa okana ikawa ndo tengo ni hula kwa na usubuti warongowe kwa na uparuka naji shaika wadunga zikundi haini mrakane shei kundi shahe yabo hiyo nde itonge sao wandu watu waswili harumai bwana na kabati namna ya ushinda wandu wagombane na azali ekawandu kwa tu ini kabati namna ya ushinda wandu wagombane na guvernoma ene mbaezi ya azaliyo ekawandu kwa tu wazima ne mana azali ya renga mvu ya mana azali ya luyabu hata habaha ya tu ushinda ya dranjewa ya lona mvu dabukana ima hasa kontrole ma opoza ukane ma opoza wa hatu kwa tina fikra nzima kwa tina mwendo mzima kwa tina hikma nzima vahe azalingu tuendelea vanunda nyi wanyima opozado mwamnika mvu kukamtutahamke wazima mwane mwana shaini mnungu tongo wamba atindami tutende ekatindami tido utende yaboba ekati fulani tido utende wahangu yaboba hintutawa fulani atende na azalie avance halafu maudu ngwajoja wambe kana wala mrenda harma voti wala tretre wala enda ya jao wala tretre kabatima u tretre wanruat do trete ana ma tretre wanruat wati trete wandu wanafiki na bakamjafanya mkataba maadisi mwendo mzima wajukangabo ya trai hizo ndizo kanza ruonese harumesu ala yinu wiyo ya heze voti za madepite kanza njemba abi harumesu ala hiyo ni rongoze mbabi wandu wangongwe wahemba ebavu yangu mimi mana ngamona wa mabavu pia harumemba serseinu wanu waheze kasketi za bleu wasa haini bavu wanu wajua eujuka henda kandida wa serse badi ngongwe pourquoi zuri zila ko mwabiani ukana yengongwe nganzo itilwa mharbati Junaidi aikartewa kati kandida Abdurazaku kati kandida Bakari we depute ulio kati kandida wende warenge wandu wararo ngabo mru hamba dini hopanda na Abduzaki ho ntiri mashongo mwanashe wa Colonel Shaharani ni directeur de cabinet wa ministre de finance et directeur de cabinet wa ministre de finance Abdul Karim halafu hizo rakanza ruonese vana wandu wangongwe ngarazori mwaziseri vana enamna mjuka ushinda mjio mijini hatu mjirongole wa mrongole ngongwe haukakavati wanadamu warenda wafanya ikundi sha upeu sha utina na mafitna na urenda na nai hamadu wandu wambajini surtu wangongwe inu mba depite inu ya kaya inu ya Bakari mba depite ya iliyo inu ya ngongwe na Junaidi na ministre de finance wafanya globu ya hao yabo ya ufanya za taratibu zonti pia
wadanganye miji ya hatu watike ani mronzo ani o mahalani pia ngwapo ani wo hawao kwa turaliana parce que ngwao yabo ministre de finance na Junaidi na Bakari na Belu bien sûr wode de kochi wa hao wafanya global kwa twanza waone kapashia kapashia katwanza waone wala wadanganyiha haba hangwa voti omji serse ya ngongwe mmetrize unda huu ndoba na kanzani waswili omji serse mmetrize unda huu banu kweli mmono mzimba nge kandida ngamrengao dini hopanda hawa Abduzaki hawa Abdul Karimu njaba wote wanadamu njaba kwaja soma uende ya dobiendo ya shindani na Ibrahim Ali Mzimba haba hawa mwa kandida wasawaji declare wananja ishia mkandida harumongo ngo ya declare ukati Mzimba pour le moment mruna rinike kalkuli ya ushinda warohe Mzima abo harumo na wavumbu abo wa ido ya gombane da ina Mzimba parce que vanu Abduzaki hontini mashongo bayisho haliwa ba haye be kandida woti mru maîtriser ntini mashongo hao dini hopanda la même chose Abdul Karim Wombude la même chose uzuki wangu shagar juwao kisiasa kama ngondo kandida ngalazimu maîtriser ukane miji wi cible kaila des fiefu za est-ce que o mahalani nyinyi maîtriser unda huu hakabano zinu ti voti za presidentielle na magouverneur zinu voti za madepite na makonseye komino ye namna mjoka ushinda mdanganye ye ngongwe namna aje haukanganyi yabo ngamtongo tama fitna mrenge adabi hodembeni de mrwa fitna mziro wa hanyu yabo nge yabo haini mwana mdembeni wambange serse haulomba hazini ngondo hatinwa fitna ikaone habunjilioni la mrutu wa serse la mruli deri fulani wadabi hodembeni abo yo de siasa mfanyao ya utilana mafitna na utilana ringa kagabo mranzo anomewa Junaidi ngono abakana ulaika anomewa abo mimi aboka antira shida ni maîtrise keriati nomewa halafu wanru wale wenu wajahari mwanzo wahimile wafanye vote haruma za kibavu namna jemjo kaunji yomi jini hatu mwelembe mwabe hindi namna hindi Abdurazak ujo kaunjia dembeni haunjie tini mashongo aunjie mbudambwani aunjie mahala uorongo we wambe kanango taho kandida wa serse vote wa namna hindi argument hindi ujo kaushida uji argumente namnaje namrambie akabanu ze vote za 2019 mrambulwa ya systemu mwafanya haba hawandu pia wa mrambuani banu hatanga wandu wa luharume serse wandu somkaushiani we mtawani uili hindi deze tabia mlonizo leo wono video kunja itimizi ya mwananyasi akauonesa nyaswa haka serse hava himbilia shawajabahi kwa turengwa kwa tunikilo hata marongo akawoneseza hahe fikra yabonga bo wenji wa hema bavu watu urongo wano waluna toromuo haukanda nyiwanyi banwe tambu ganu kaunwa ani yehena mna ye position iliyo yende namna ye iliyo wanu kwa tuanzana kwa ngwaelewa kwa tina fikra nzima kwa tina mwendo mzima reposition serikali donc leo inu haini mru ngutokuo bamwa wao banu mrajo honda mna contrary yabo yo bahi yabo mrahundu bahi adabi hodembeni hazi walonio wanjie haini biro wafanya recensement ya ho wandu wa dembeni wafanya hazi harmazi zidara za serikali pia majweni rawana washe wende wanika Junaidi na Abdurazak wandu wangu wadongo kuvoke wa ministeri de finance kakuja vote serse utahezdo ujiri ebo dabi rangosu kuwa ndisofanya siasa waka FNG wajawaroha waka IPDC wajawadua roha haba haulo serse aini ezi haini parti wotokaya hundu hindi rangwe mahaminane azali adabiwo ibu wa Komori wanokele kayo ujwa udunga mndu hata manga
shoudunga mndu marehemu Abdul Karimu haka ministre za affaires étrangères harenge adabi hatende harenge affaires étrangères sababu Abdul Karimu haja hanumiwa ministre wa he ministeri huyo Abdul Karimu hatoa arete hanome adabi woi conseiller Kuweti kajawahi yahenda Kuweti bahi dosari haja yabo amini soifu haja yabo o mustad ndramado Dhul Kamali haja yabo hata leo woi ulio yabo wa ministri wane adabi kajashinda ya wana hata ya tok ani ila nomination yahe yafanywa yo yende Kuweti hata jehonde leo bahi kajenda yabo uwo mndu josubuti yambe nguwa niwezi inu adabi wo wolo yabo wani wezi inu hindi na mchorambia imbadongo wahunda arumezi inu chorambia kwa tina hata marongo wahundrao tujua kangu hundo tikeza mafura au mrungi kulwa dimili shanga bo banunga bo wandu kwa muhimu eka mruge na nimero ya ministry bala bahe hujuma kwa wati ujojo kadembeni bala Junaidi abalele gari ya hime bala ya Moroni hakapati place yabo Junaidi abe pashia abo bahi yabo hundu haruma manadamu fitna la peu wadembeni pia ngwasangwa mjuao hafanya list hiyo na hiyo ti hainu wakati ya haruma walo voti adabi il faut ya rangi watu wadembeni walo haruma zidara pia ya wataruma listi ya wabehe haruma idhamana waheba vulu hilo haruma yezi ya temu harbati ilibwake intimidation na hizi adabi voto shinda wa wananya wananyu huwa hunrahazi ngota walola wanome walola abo watolwa waba kama namshe mdembeni adabi woi wakama namshe mdembeni wamana mshuhatu poro Hadija hawahia dossier yahe kanje mahare ngwa ya ende maarufu afanyazi haruma administration bai hende hapa abakana mongo mringa mwana mshaona wote wa watu wote nasi ani mangalie rohombi hamanda hiyo halafu mwanadamu hamaduo kutuhunda tizaho tizo hanyu ti hata mbamnduka ani kutushida hata warenda mndungo shaye hazi yaloni yabo fitna bahi bahe Mwenyezi Mungu ngutomrejeza dingoni katina hata ndongo zahe ya hundra ubahi haukangu tino fitna yabo bahe kuna uparo hundra rongo zao Mwenyezi Mungu tupala matangu tuchoro rejeza dingoni do fahafula abonge banu wanruwanu kwa tina ndongo walonizo ukatima fitna namna le fitna liliyo harumu yezi kamjajo imagine banu ngarjua oze ndongo zulumoni wallahi bwa komori kemba fitna ilo harumu yezi surtout emba fitna iliyo habaha na wandu wenji watu ujiviwa ne system ino ya monarchy walo yabo muoni yabo watongo utajido yabo kamjajo shina muimagine yabo ile fukuo liliyo la fitna liliyo haruma yezi ilo liliramene haruma ya opposition muhimu hao ekale oyo somadi bwana boyalo yabo katutaha mndu ya amini yeye nguji amini yeye bahe mwinyi nguji amini yeye shae ka somadi bwana hadungenzi yainu bahe mwinyi hadungenzi yainu tena mwenye mnafiki mwenye traitor shakwa tuelewa kabala kwa jaelewa na ndongo mdo mzima banule problemu yinu yonde mana yes wawasangwa one control ya henti kartulinda rongo tena vahe position wakamtina hata control mlonio katide malaho ya hanyu yabo yabaki hoshinda mgabili wanu walone hezi walone control ya hatu de kamtanganyia bwazima au indi nyima opoza mwambe kamleme wa mjuso mhono wabuhe nouvelle génération ije gombane ne nouvelle génération ino ya renouveau ndrabo ino mfano yo example parce que banu tena ngabo ndongo ya saya tena ya jayatejeze ma opoza dingoni ngabo ma opoza waele watongo ujifikiria ne banu ngam accelerate ki nifanye opposition ni wanena ndo harumwe gouvernement habaha wako gumsese homa weni kati ministre mmono kata wae hapanya intervention nyumeni banu ndungu wono mndu asani hapaze mvupia parce que wala ndo wandu watokaelewa zinu za jiri leo watia wanjia balbala donc ngabo ma opposa waelewa wote na system yinu ya ukana mbaiza ma ministries ziliyo zinu
ani ngam opposendo ngabo walone argument hiyo sha kabati namna ya ushinda mwarive mwende usoni abotina utanganyiha impossible njaba mutanganyie mwende haruma voti ngamwambukana kabati namna ya ushinda wandu watanganyihe ya wanambwana daona azali ekakabati wandu onela ani kawa wandu ko tutanganyiha bano wandu wafanya namna ya udungana mwendo mzima pour une bonne cause shikaini mndungu tovura ngutobihele parakilahe hambalinde lejema rengambabe ule riwone haundugili lokal jatilo maadi baheola hadi habi hijindwa jina hamba banoja kalitina hata ani litilo maadi she maadi yatilo menji yabanga mtu kabano hata ijunga balala jeshe ijunga balala kabatinzia yenzia do mtsanganyiho yote kaanza nione mbabi arumwe situation hiyo ni njembabi haruma parce que ebanu Junaidi bahanu yaliyo hanjanda hu rangu juzi ya demisione yone mada ya hangu ya bili Junaidi ngenda Junaidi hapashia Junaidi ngendani Junaidi ngusirkule Junaidi ngenda huwa kaizari fuchi habana namna ya serikali wanzo wafanye system fatihu yanzo yafanywa mpango valai appel d'offre yafanywa ila system parce que banungu bankirwa mru interimu soneleki shezari fuchi arasarazi parisa zarazituja razihunda kazi nuzi kanti vanuye plan tizamba isuku Junaidi ya demisione tizamba sionesa ukana Junaidi kaja demisione a sa propre volonté yonga mlance defi banu ha demisione parce que azali hendo mlimoje halafu fatihu hakafaranta Junaidi akaujini kana pouvoir kana na ufanya rongo raha fatihu ya jaja fatihu hamu exige uka demisione ye mardi yabira ha démissionné ça c'est pas à sa propre volonté Junaidi ha démissionné ngabo wandu wa jusizia balangu démissionné de député balangu yake président de l'assemblée wala jau ani rimwelezeni vandu kana hava ha Junaidi nguji hundonda hu Junaidi ngena toromuo Junaidi nguji fikiro mwiswahe parce que kabati mwanadamu yakaya takabari hama Junaidi kaja kauwaza mwanadamu bwa komori Junaidi henda mna yakaujihisi hakaujihisi kangentu shablu vanu onda mwendu hata hodahoni mbaba yotojua wakati hamuone mwanahe hamuone mrumshe hendi hamlolea hamu hamranti Junaidi hakawelewa kajashinda ya hunda hikma ya elewa ukana rangu azali ya mdunga ya tota hayamone ya tota hayende ya mwone babahanu kweli fatihu hakautia baho sha azali hamturuku Junaidi ranzo wakati heze primaire za heze gouverneur Mikala Uzamba ranzo wakati Junaidi akauta hende directeur de campagne ranzo wakati Junaidi akauta hende haini bahanu azali ngutomtoa Junaidi kaja shida ajitanabahi kamanu azali katunanza na nishange mwendo babanu hasibabu dezenongo nifanya sha Junaidi haruma mabujilio yeze reunion ngujoneso yake karibu na fatihu kwa hamabala ile entushablu ele wobanu Junaidi bahanu ya jihunda wangenda hubu wa komori Junaidi hanjanda hu rijojibi wa wanroahe warambi bahanu ya liyo haukakabati umono mabahanu tijibange haruma toramuo parce que vanu ngarujua we dossier ye pla fatihu ya iloni yo banu ya hesoneleki do ushinda yafanye system hari appel d'offre halafu waje warenge mru karibu na Junaidi yasa yapangwa ya jokaonda ya hundre appel d'offre hiyo ili ende ya baema gama Junaidi ya kamiza hula ya sisa hizo nongora sarazi parisa za kanti ukabanuwe yankilo enterimu wa itinde mdu joka ukabo shanga wajoka uja balance hari appel d'offre mwisha fatihu wa zamba halafu ya appel d'offre hiyo ngaba pangwa wa mru yabo sangari mjua tena ngarudo mvumbulia eni zentu zijawizo mru karibu na Junaidi ili yende ya renge ya direction ya kusoneleki yende ya fini hema gama ya Junaidi haukema gama ya Junaidi ya sisa ya timba soneleki ya shahidi Mungu wakaulindwa wandu jana amfikiri kati jana leo wajukauja wafanye odi yabo watantauwe uhelele daho la fanyishia
timwambiani juzi ukana Junaidi haranti 6 miliard ya deti ya Soneleki ya tsoyihundra yabo shayu akahuja bo ya sarengale daho ze banki zilo komori pia ngwa ya Soneleki mapesa bahika yatanganyiwa pia en global yatimizi 6 miliard yonga mlance defi banu yontinongo lona tadutu nizo ritantsa uwari zitundu bahize 6 miliard yabo tiba mwija neze mali za serikali wakawakompanya le daho la Soneleki tena leo Junaidi haja exigelo ya demisione ni Fatihu ili atili mojewa ni mbabahe shabanu narelewa ne ukana hena mna Junaidi yakayata kabari hena mna Junaidi yakamjabari yakamfudhuli yakauona yakaufanya zia ono maslaha yakaujihisi hama balaka yinu ladhimu irengeleso no wanualo abo abaha kazali hamba azali weide raisi embabi yortinie hozamba azali de raisi yeujua walazimu wake maopoza wahahe yeujua walazimu yafanya hazida nao yeujua walazimu ya wadzihe na muo azali ile intelligent haruma hizo yeushinda haji organize hizo angubanu Junaidi wakaujihisi bala akafikiri bala Fatihu njo kaushinda ya mwani hata yaweza hunda Junaidi leo hizo ngazjo huna na jidawa Said Abdallah Sheikh Swalihi ulone komisaria de plama leo maudu ngojo ngazjo mhunda wakawodu andu walona ufezinda no jawiri no kabalo Juma ukabati Fatihu nge yabo abobahi wafikiru kabo ngojo kaushinda ya wawani Fatihu banu haini rongo wotsoka anwandu to sacrifice mndu azali hasahara muwa tena ngara lambaza zamba obana azali haelewa hukana enamna ile daho la Soneleki la rendwa dakandaka ni Junaidi hausaidizi wa hoa na hahe waili Rafatihu remwana mshe woi ulo representa wa asekna leo wanruwa waili waumengoni harumaze zetabihiti zafanyiwa haini madanganya yafanyiwa Soneleki le dzina la Fatihu ngilo yabo le dzina la Irhamu ngilo yabo azali habia za mlenje yabo Fatihu ya namna ya ushinda ya ganye confiance plus so ni mwamba bae ifo Junaidi ya sacrifielo Fatihu ngi oblige banu mdu jo sacrifier mdu wala rizamba mitiparu to example juzi banu ukana ya seri wala wayafungwa heze trafiki za dhahabu wa aeroport ya duka directeur wala wakama bahabako wenji wala wahezi shahe namna yeye yakaufanyiwa hakausacrifielwa wanuto sacrifier mdu abongeleo Junaidi rijo jibi wariwambiwa evanu Junaidi hanjanda rangwe mfumne yavira leo ntwa nane Junaidi hanjanda henge umasiwani hapashia yeila bwabwabwa heze mbio ya kaudo zendo magarini omka karibu na mabunjilio yake endefanya hata yake nti karibu na Fatihu no wali wanrodo na kabala ide ulu karibu naye engeenda leo hanja mvuvuni Junaidi hanja mvuvuni habandaya wakaudo mlewa wadaza wasiziduku kwa tusubuti warongo wadwanziha haba hakwa twanziha hende hata wanro mshanjile dina harile monsieur le guide kartujua guide mda hubi mose guide wa he mose ntujua wa heze alfariyat malfaria hakayonde bazi ya Junaidi haini Junaidi ye capable ya la lebo ntimrado mrwara no yamnike mbahindu ngamweshelo wa Komore zontum kazanrabo Junaidi woi kaja sutene azali 2016 hasutene alinasoro mzali Nasoro hakahonda kandida Junaidi hamsutene daina Ibrahim mzewe ulo gouvernoria wa Hegwanzima leo bai Junaidi e deuxième tour hasutene azali ngabo député Fatah Humoroni hakaharume commission hasababu de Orange sidiwazi kabala 2016 Orange wahimilia azali Orange bahi député Fatahu havewa harume commission ya organize investiture ya 2016 yedi yakanaze carte ya doniko wandu bahi tikaloritaji député Fatahu hatoa invitation ya Ali Nasoro ne mrumsha hahe
hainika Junaidi hamlilia fatahu bala hata hande maleli kunika ya hangu kunsaidia watoni kanzima. Il a une invitation ya head dîner après l'investiture ya 2016. Junaidi hakama ngufo parce que Junaidi est capable yenge tayari ya jisise bonti hata umrwarie no umnike ebahindu nzao. Junaidi hanza ujonesa haku halafule wenu hajapulo kiburi hakata kabari hakaujiona hamabala kae kabati ojumahe hakauona hamabala ngongwe warenge ere mengoni mwarenge ngongwe nda wahiuliza belu leo yinu haja halembelewa haroha kati hata kati na marongo wanukabati ujoba hanu yaliyo rijo jibiwa wanro hahe mwakaudwa nziha mwanzihe mrambiyo iho Junaidi anjia leo hauke mama roke wao azali harenge miadi kai mama roke wao za ufanya zoti pia ngalazimu wafanye odi soneleki ekawa sa ufanye odi bayishwa fati hungu wano bwana wafanye hekana hari appel d'offre no warenge mru yakaproche na Junaidi yaka conseiller wahe conseiller technique wanu yaka udemisione hari wodo wanzo ya prepare wa jarenge ya renge place ya jeba emadojo hosoni mwafatihu shamba azali tena katukiri indu bahanu wakauja waelewane warenge nterimu wa inikame dimze mbaba mu maguju moroni maguju hauka ngabo ngarjua azalingu juo wandu wenji mateknisie yandiso wa consulte shafati huze plaza hezo tipia nguyelewa ukana wejamru yabo utojo avale Junaidi ngujo siswangamani na fati hungu ono nziro holihonde mdu approach wa hahe uwende akaumonesa inamna ya uranganya mapesa uwende akaumonesa zenzia ze strategy pia za uranganya mamilioni ngwanzu ya msove katine nzia Junaidi hunjanda hule o rijo jibi wa ukanele fijolila udonji ya wezina weonesa hunzale shati wezina ze sambe nari huone harumaze kampanyi zinu udorongo warione hizo ujuka wamba utibandaye daima na Junaidi utuenda depite tuka kutuhanza kuja hunranzia yovira ho wangongwe wamba kwa tuti harume primaire katika kutina wazifanya waelewa na imbabiyo wa ushindi shardi tena azali hatoa konsinyi kakatuta Junaidi abogero jojibiwa Junaidi uvenuhe uronese ya acceleration ya accelerateur ya ho ili akaya o untushablu ha ho ne namna ifaso haya ha ho ne namna wakautakabari wakamjewiri wakamfudhuli wakaujiona hamabala ujuma ho kabati jojibiwa ri huone leo ndoelewa kabanu yanu majumba ya unjano lawa shawa ya mratudo lawa na widzi na uranganya enti akabanu leo yinu wanu azali hawa fatihu hamba udemisione wanu ingia zala tuwa hilo wanu wabahafa ingo mharbatu ya wabonti Junaidi kuja joheba omengoni mubahanu wanu wajohotia kwa kuja johea tena embabiyo mdu na mwelewe na mfanye ugangi hata na mje Dar es Salaam banu mje mwende Pemba iho mafanye miharbatu hata ngarjua iho mji yao ngarjua izo mfanyao sitazinu lelo za mkaushiani leo inuzi mkaushiani hakamdu katorenga banu hata maraisi wao ufanya nyigangi hata shawo wakaushia kama Mwenyezi Mungu woti daba banu Mwenyezi Mungu woti belu mfanyie ngafikiri manipulation mfanyia mwanadamu amadaye shamdu kafanya Mwenyezi Mungu manipulation halafu ze manipulation mzifanyao fatihu mzifanyao wandu walonehezi mwanzo mhundeza hanyu ngamfikiri kwa hata Mwenyezi Mungu mrujwa manipile kati ananga mtogota manipile hata Mwenyezi Mungu manipile mruaraye wingu Junaidi na belu na wao pia mruaro wingu no chevade shanti kamtina hata mamrumu mwazao haba hamani soka ushiwa na wabaki wasaya tena ngamjoishi yao to alea kanzari wone sembabi wandu wakaudwa nziha ukana wandu Junaidi lentushable l'homme fort l'homme du moment le guide enga nyinda leo mjiandahu mbandaya womo yola guide wa hanya ya dungwa mbio ya tolo ya hehe banu haini banu Junaidi yeti wapeu yena rohombi na rele wanenro
Junaidi yeti wa peu wanu wa haupeu wa haro hombi Junaidi kabenze mru hatujojibiwa ya juhebo tasi ya hunde ukana ya lale ya mbilo ukana wandu walongongwe makadiri walongongwe pia wangamia yedo ya baki haeche wanu wa haro hombi wa haupeu bahi Junaidi yena rohombi yena muomwi kabenze mwananya ya avance kabenze mwananya ya hundwa nindrongo da ya haeche harume ngongwe na vanwe tabu weti mengoni mwandu wajuauze tabu za ngongwe haukamndu aladhimu ya tunde yani ya shinde ya juwe eze tabu za ngongwe ranzige mndu ambe mngongwe Junaidi weti hata wandu wa kwamba hari Junaidi mndu wa siasa ndezila rukuhamba kama Junaidi tideki na wandu wa siasa wa ngongwe njaba ikafanya hazi njaba kaja ka secrétaire d'état njaba kaja ka directeur plusieurs fois shatideki na wandu wa ngongwe tukurujojibiwa ni wandu mkwamba Junaidi jau eleo ngenda rijojibiwa mureleze mbabe bahanu ya njia ebanu ngena lahulia ebanu hanja ndani habaya bahi ebanu ha shiwala yezi mkaushia hatondani ngenda fijo lila atema bunjilio ya kiserse yani katuoneha bandaya bahi hatu bandaya kabati mrujo bahanu ya njia kabati mrujo bahanu ya liyo basi habandaya kamra mwone para ya itanda mjini ula honda vwajula yoenda hata mwendo wa sana samve habahare JP ya 60 do mwendo endao ukanzaru wanese mbabi mratu do takabari harumazi ya mferiza ezezinu mratu takabari mraha rengo wanadamu wafanya hama banu zinu mbaha hama banu wanadamu kwa tuyenshi rawalo walu wa mru rawala wasaidi ya mru hakabane mana mru raweze postu zinu do wanadamu wa mumili yaoni halafu kabati mru taho ya waze mru haba hai ni mra mpara ngutojusa na abo handa ni kaja kaujusa je suis occupé tu m'appelles plus tard ujunei yeleo ngawenda ngutolala no si wabahi no ju habahi no lale peka bahi nguna jailie ngaruomba uze duwa bana nguna jailie mamaroke wan wafanye hazi njema azalia renge disposition ili riono mwiso waiza mferzinu insha Allah taala abonge hiyo ndizo la kanza rombe ngari jawhar ma madda yararu muhimu kiasi utosha de dossier ya huzuri wa dini ni affaire ya la salasa inuti dossier njoka uparo iranti yojuka uhamuo na hemuo yojuka utabiha na tabihe ye mru joka ufanya commentary ya mafiti tina haja nae haukami imi njambi ya mru yanangalie ye utojibiwa ne mvumbo uzuri wa dini ya bonende angalie mru mrajina ba mimi haino katinjo ka ufanya video noto vumbo uzuri wa dini apange ye utota hayaishi madda ya uzuri wa dini na turoha ritimane tishindane ngoja ila hini afanya commentary mbimi to bloke ende kihangu dossier ya uzuri wa dini bwa komori kanzari wonese banu rito nyaswa haswafu usoni mwa uzuri wa dini na fundi Musa haukanga mina source za kanti usiku wa leo ho presidency fundi Musa hako presidency ngamzijuo ndroka hanjia iho haparwa iho sababu mahadisi ya huso dossier ya la salasa abonge tkanza nje ndrongoze fundi Musa banu no wandu wa uzuri wa dini niwonese ukana eze renseignement lonizo fundi Musa hakabet salama leo hasibabu de suala ya la salasa abonge tkanza nuhambie bo fundi Musa ukana utirinuse maji sirajirenda maavoka banu wa hao yoni uzona kanza nje ntoenya sahaban bo fundi Musa leo wanu wakabanu wababu hata harume pajia hao warongo kitovu adabu hata wambezi wakaanza wambe leo inu fundi Musa haja hashtaki yabole woyinu ekawandu wanu wanzao arrangement na warongo we harume pajia hao wambe wajasamatwana warande nai watao samaha haukabanu mzima hafungwa ye mzima nge hai nge Faransa kamlasi ulam kompara kamlati yabongele kamlati na rongo we yambe ukana
rijatoba watidoruma wandu muoni babanu aparia zinu za Bet Salama waroha delegation ya wandu wa mde mnduna rongo na ishiendo zo namba obanga mtongo amba okana hariti hamaramiji taba wandu wa mde delegation bandu ya wandu wa mde wajirande zahani la bamba oleo wende wahunde solution wende washefwa mji wandu wa mde wao wende wa tablu wa mji wa mde bandu ya wa mde nusu wende zahani la bambao mwanzo warenge ndrongo waifanya hariki bambao yawe kanga itilo kibambao na bambao pia na iunjiliwa mrongozo wana hanyu wanu wa mde wanu wa koudea no wenye pajinu ya Komora Actualite warongowe wa jena samato ana watahesamaha kale la salasa hafungwa katujwa urongowa haruma media huya fungozi ya lozi fungweni yabo kamlati na rongowe wa jena Salim Amri hakaba ngabo mro uvuao na dena Komora Actualite ngwa patao tena mro jina hakafundi Said Abdullah zenongo ya zamba olanga rujua ukana olamengo ni mwandu wa Komora Actualite fundi Said Abdullah kabanu ufundi do tozana adabu ngojuru hunda na wandu watoza adabu fundi Said Abdullah haono la sala safungwa ngoma gobani ngupasho moto hardi hajangu vuzo mro tena na bonga bovu wao narelewane ndro fundi Musa utinu se wandu maji rengazi hadhara za hawa mwambio sina bezweni hujue huono wandu wenji wahunikeni mero hangu utoni jua wehena mna na renge dosi yenu tamba mtu tahani hujue shanga muhurwe show message banu muna jaile wafidi ukana fundi Musa utunise wandu maji kaleo la salasa neze famiza hahe no wandu wa hahe wa Komora Actualite waelewa kana warende nai na wajena samaha ya kweli ya tengweni wao fundi Musa utikubali samaha hubandaya rivenulie samaha heli ya haja rivenulie samaha izo dizo kanzari zambe banu fundi Musa rivenulie samaha heli johuja kahuni kilo envelope no kubale samaha rambiezo kahusinyisi wa mkataba razambie rizijue shauti je mfanya kisti system banu ya kibambao mwanzo mribae macho leo babanu wandu wajuha watawe samaha inu kwa jajuha juzi wandu wakautowezi bwi vanu tizione sabanu tizamba hauraji emezi ya vira rangosi kuna renge dosi inu ukana mide avoka wa huzuri wa dini sina bezweni julane no wenyuo ntina bezwe hana haini association ya humanitaire abongele ufundi Musa kutiwa ubandaya inu dossier ya nkilwe mahakama o mahakama wafanyeza hao wabulu anketi ya anketi ngenele fasira instruction tizone sajana inu anketi yendelea wandu wajue za rongo eliza kanti wavumbulwa wandu hata wa uzuri wa dini watu waze formation ze message wandu mfukare wabumbulwa wandu wasaya kale obwa jabambanga batao samaha parce que vanwe namna inu ngaritongole la madzi banu abongeleo fundi Musa amthubutini uhambie fundi Musa Adamu kutina droit wende yane urimete yane erreur kutina droit bo fundi Musa urimete yane erreur harumesu ala inu ya la salasa inu utije wandu wabamba yabo hubandaya badekahu hubandaya uhadisi dawo nao rivenuleze kweli yode kinrume henamno wandu watakabari wakaufanya hizo wakaanza wakauonesa ukana kabato jumao paske wakana wandu walo harumezi wakauwa leo wakangwa jowa wania riwajua ora wavumbu bana wajawa hundu ukana wandu wao kotina hata mvua harumezinu harumemba zinu bano kamrunge na hezi mdujwa huirumia kafundi Musa leo ngarusubutiri zambe bano uhundu bahati ngabo wandu walo harumezi wahuishilia au muishila nao mdutoruma henamna yaone maslaha ibanu wanu wakauta taratibu yatifungwa wahefundi Musa hafanyeze taratibu hafungwa kihaki na banunu kihaki narele wanendo parce que woimbre akazwa ndrabo hashtaki vanu ya serikali inu tizamba minga mzambole botena ukane serikali inu waveha luala ensemble yivote wani mbaiza madepite za ndrabo zilo yabo ukana mrujo heya haruma rezo au hade ya mru amenye zina la wandu habotina uhaki ngujo poursuivewa mrujo jo poursuivewa inu luwa ya vote wala ensemble abongele ufundi Musa no uzuri wa dini wa huo henamna rahe banu riwania wa uzuri wa dini rotordiri mkaushieni nasubutiri zambe fundi Musa kutina droit urimete ya erreur
harmusu alainu kutina duro urimete en erreur amsubuti nzambe kazi jazi tilo za kibambao we bambao na itanganye heikoni kazi jaza mila na itanganye heikoni wanruwa hunde hukuma ntirijue kazi jaza ukana wanruwa tanganyihe wahunde islahi ki intellectueli hau kimafundi fundi Musa utirunu semaji na rizijue na zitwabo nze banu rizijue sonti parce que tizijua ndro ukabande delegation ya wandu wa mde zahani la bamba ule obanu wakauro habo balesha rizitundu banu karjalala harmudo sentu mambiane avoka wonge na duro ya tunde pia banu ngar tundao abongele ufundi Musa kutina duro urimete ya erreur wallahi fo urengeze disposition za hozonti pia wadeziwa kweli ngawona duro usamihi njaba utisamihi shana rizijua utiswali hii utibwandaye hauka utisamihi au bwandaya haukana lewo inu yeka ngamzambo bana ekala salasa hakubali ukakweli harende nai na inguta hosamaha hamandi zo zitekeleza hosoni mwa juiji yabo hasa hakubali ka harende nai inguta hosamaha shabanu huma hakama kabaja hasamaha kadosie sai wasulu mahakama yoke jahasamaha wahambo application de la loi na irumilwa baishwa jugement ya mezimili mfano gela njaba ya ole hiyo gartumo mbele dua ya fieho kartumo mbele dua ya bakiho hata hale la salasa wanusi wasaru tojo jibi warjuhe botasiri honda fungulwa na fungulwa shabatika intimidation za ukawaji wa systemu za kibambao na systemu za kisuluhu hata fundirifiki haparwa parce que yemru wa huzuri wa dini yede kina hende harengwa ni wanru yende rongoze fundi Musa wabuhe arrangement izori zijua shafundi rifki utione huwa miyahudi mabahi utireme fundi Musa faswa hata hawishilia bahi botina kari ambilwaze kweli haukabane ya lazimu ifanyishihe ngelazimu la salasa avoka wahe ya rongowe yambeukana ye klia wahangu hanirumu hakubali erreur yafanya ngutaho samaha usoni mwa association ya uzuri wa dini nane haini mru ya mkazabahari ya mreda nai ya msamiha uka hakubali kaharende nai hao wanruwanu watahaweze samaha warambie ukana wafanya intervention orizione sonti pia ukawarongowe hadzina la salasa ya video yonge jokabo ushahidi ukana warongo wa hadzina la salasa ukahaja samatwana ngwanzo amani izo nizo rakahanzari zambe banu harumesu alainu karutu zao kabati za betizi banu fundi Musa utirinu semaji wanuzi wanu wamba ukana warenge video wakahamba kango ilwa ngo kujau mintu abayizo wakaunjia za kimarahoni za kimafiti shawamba ngo ilwa ranguva la hata leo karjaparo na mundu ya heya yamba ukana kweli nguyo fundi Musa haka Faransa habo haka Paris haka Marseille hazunguli habo wafanya majlisi ya huzuri wa dini Faransa Paris waundi hatiji 40 combien mille euros ezabari hindi watobu hamri enda ula sali enda bangu mwiyo leo inu wajawa prepare ngarjo zamba hina mna hiyo comme l'actualité wajawa prepare fundi Said Abdullahi ya doto mwa nani nguvu zo mro na banga bovu wao na singari juao ye namna ye position ya fundi Said Abdullahi ranguwe kati ya ndisa uja hata leo yaboka leo fundi Said Abdullahi ngwanzo ya doto za wandu adabu ya doto za fundi Musa adabu hea feri ya la sala sainu kana yabo mro uvuzi wao na banga bovu wao fundi Said Abdullahi katuele wa hukana vanu la salasa huo hasango magobani la salasa huo hasango magobani bo fundi Said Abdullahi hanywaya haho yoke na urongo wabo hata ukabungu joka ufungwa donc yuzo kanzari mwambieni banu kafundi Musa harenge decision hauha kajarenga decision haini rongoza la dimuzi azirenge decision banu daine association yahe la dimu ya rijuze swa komorezi juu haswa ndami na mintina bezwe yende dembeni hamada bu yahenda yatahini miro hangu yatende tena fundi Musa ngojojwa urongowe risi usiveze page zako urongowe uonese ukana hukubale suluhinu haukawa bamba waja wa hukazemanyi mfano rijue uka hamba ngojola baba wazahani hamba ngojola baba bahizo de zabira zitahozipanyishi shabanu yekimila ngaboze mipaka yekikidini ngabo mipaka
karna ujua riwone fundi Said Abdullahi nguto bara na namna ya kikabala yeye ya dovuza mro na bonga wasa uvuo banula salasa kamlasi huo nge Faransa hawai hafanya bie hendo si hakomore boya ishiala salasa yafungwa haretire bie kajasiha yabo ngabonrongo mbili suwa kamlasi ngufanyo declaration ono ya hakomore actualité ukeza virazi viri waja toba ngarta usamaha rdiri wonese tena ukana ou bien ye avocat wala salasa yafanye declaration yaonese ukana ye client wahahe haonana naye umagobani naye hamwambia ukana yafanye taratibu yatahesama hausonu wa Komori usonu wa association uzurwadini wabuhe arrangement vanu la salasa huo hasango magobani ngari womba Mungu ya tolwa shabanu hasange hiyo rangwe juma ya borangwe juma hata leo yuhama mwaha ngunyo abanwelizelera razamba banu habaha yapasa ware mwankondro ngo muoni ngupasho moto ekaswa nimba huma aboyo aferahe shanga banu kartuomba kartina rohombi ya mndu yafungwa shanga rambao hena mnaze nongoza vira no utovada bu wakaubira lewe inupundi Musa hunre bahati hashtaki Jibrilu kaja hunre bahati hashtaki shabanu hojuma junga boju alhamdulillah ya mndu banu Mwenyezi Mungu ya ujwa udibi ya ujwa upo mwanadamu hajibili ya mndu vanu lewo inu Jibril wa mwanadamu hamada izo de heliliko hamba shikomori abonge vanu lewo inu hena mna wandu wanu wakanti watoza wandu wadabu wazaze madina ya wana washahatu wandu wanti pia yabo lewo garta hao o wandu wabamba o wajuhe warengesu ala inu wairenge waimjimilikishe wandu watanganye ikoni kapitali ya hebambao hesu ala inu ekakimila watike ndongoza ubwandaza bandu za mferizinu fundi Musa wedo warendo atihindu wendo wakazwa manyu no wandu rahimara kaugombana nao hautukivu votina hata kontra votina hata mbanongo tukayonti shari jibiwa riwono saukana ngaruwaniao ze haki leo inu Mwenyezi Mungu hajahari jibulia harumwe haki abonge leo fundi Musa ikanga wendo wakubali mahadisi uyelewe wabuhe arrangement itie humarengo ni rizijue eko wandu batuke banu wandu wanda washitakiwa ni gashi wahe darasa waroha wamba ukana gashi hande hawatahasama hawo na wodu watahasama hawo polisi watede mahakama paske wakati hiyo wakauone ya gashi wakauona hamabala gashi wala mtiti yabo leo izoranzori wonese badi banu ketinziro hoka leo inu kamlasi wodo warumia ekomora actualite ngani na mtordi mwihe mrongowe mwambe ukana mwana nyanyi hafungwa hezabira zibiri ngartaho samaha wanruwa ishie wanti pia haukaya karna ujua rianti ani wanruwa wa miehuzima kena ukiri wanru wafanye arrangement gratuit dossier ya sailo mahakama na mwile mahakama fanyazi hao warenge avoka ya wane kliya wahe ya fungulwa shabanu izora kahanzari wonese fundi Muse utije uri nusumaji bo fundi Musa yesu alainu ze presio za ho wandu pia ze ministre Danieli wabiri ze taratibu zoti pia wabuhe arrangement kaijabuha hasibabu hindri paske wakauonea fundi Musa wanjia haini bahanu baunjia waparo hani bahanu baparo yemana kamlati ya rudi ya tosa Komori dabo yaelewa ukana yenge toye yengo bonze haparo wandu pia kabatabu hasolisio la salasa afungwa yabo yeye katusiha ya tujadi yarengwa heziwa na banu ye hasite warumaza ndongozinu na wenji abonge kabajabu arrange marazijua zenongozinu za jauzia na mrenti bondu wanu wapamwa hau kadozinji watoza wandu wadabu kadozinji warende wandu tihindu kadozinji yabo habaha kena ukiri yesu alainu itijeira arrange hebahi botina wandu zijua abonge fundi Musa na nyua kwa wandu wa fundi Musa na mwambie ka ewe yatiri nusemaji fundi Musa na rizijue kahulipo mbahindu torambia eka kujali bamba hindu torambia
kawabu turambie decision pia ijo kaurengeha utijauri bandalia baro tordiri hukaushe bo fundi Musa ngarjo wona na tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.